yekela uma kukwehlula wena noma kulukhuni yekela uma kukwehlula wena lo mendvu lukhuni kuwe yekela kwehlula wena lo mendvu takwehlula wena batase bakubulala sihlobo sami yekela uma kukwehlula wena batase bakubulala sihlobo sami uma kukwehlula wena Nginibingelele ababukeli bayo ke Impumalanga Eyethu TV lokhuluma ko ngiBhibo Ademene umphathi wayo ke Impumalanga Eyethu TV naba bokukwethu alabakhipha ingoma yokuqala lethi abathi asiyaloya baphindile futhi bakhipha ingoma lethi yekela uma kuhlula bogogo bethu bebanenzawo la sakhiwo lesi lenisibonako la bana 4 years sebaphumile kuso lesakhiwo iDepartment of Health bafikile ke bathi lenzawo ayikho esimeni lesinhle njengoba bana 4 years babakhiphile besicela emadonation ko wonke umuntu lafise ukufaka sandla ezivibaneni kuyo indlo yabogogo ukuthi icele phansi iyakhiwe ngiyo le indlo niyibonako nangogo uyavula naku ngaphakathi kwayo le ndlo ayikho esimeni lesinhle kungakho ke iDepartment of Health ivale le ndlo ukuthi bogogo la ntawulimala asimpumalanga Eyethu TV siyathi ukuthi babukeli bayo ke Impumalanga Eyethu TV nitawusita lapho khona noma ngaba ini lonayo ngoba mazenke titina tipikire noma ngaba yini lengasita kuyo na imali asiyadinga ukuthi kube khona lokunikako la kulesakhiwo sabogogo nayi account la ningafaka khona esivivaneni noma ngaba ngimalini noma ngaba yini lenayo noma ngaba timbahla noma ngaba yini ningeta kubogogo ndofaka esivivaneni ngoba batali bethu laba bakhiphile ingoma yokuqala lethi bathi asiyaloya namanje ngiyathi ukuthi babukele abayo ke Impumalanga Eyethu TV ndawasita abogogo ngoba laba batali abethu bamgogodla besive ngiso ke sakhiwo lesi sicela ukuthi nisize kakhulu ngayo ke idonation noma ngaba yini noma ngaba yini noma ngaba imali nayi account ikhona sibasize abogogo ngoba mningi umsebenzi leboyindako la uwetandla bayathunga babiyeke badlale imarathon bayagijima bayacula futhi kunengoma le bayikhiphile le ukuthi bathi siyaloya itophuma very soon itrack yayo ingoma yabo but itophuma kulomnyaka so nakhona sizama ngawonke losemandleni Impumalanga Eyethu TV ukuthi sikhona la kubachasa la sikhona khona kodwa la kulesakhiwo sizamile ngayo amandla wethu kodwa nje asikhona kufinyelela kahle la ukuthi lesakhiwo siyakhiwe sicela nineke nibabukeli bayo ke Impumalanga Eyethu TV ukuthi nifake esivivaneni kuyo ke le account le khona la ukuthi sibogogo basizeke ngiso sakhiwo lesi le asisikho sinhle na kahle sifisile ukuthi nje sisicale phansi akabusha nayo ke isecurity sayidinga kubo bogogo ukuthi babe nayo ke isecurity lenzawo yabo lesifise ukuthi iyakhiwe ibese emgangathweni la kuhlala khona abatali bethu ngiyo ke le nsaphosa esivivaneni sibonga kakhulu uNkulunkulu anibusise lapho into abanikhiphe khona nalapho into abanithathe khona siyabonga kakhulu Impumalanga Eyethu TV. Ngangibona ngithule wekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyoze livuthwe iqhinga lami laziwa